Parlok hakaban kong sopanango ayo belai hakaba saisian padola pande syambing ya pi pat komjor ngi paj ba iwe pe te kanikasi kadesha kasi kaba ngi dap syada kicing kemen te kandiat arang paidin shikipor ki paladap ubahe bapli harkat ipa jungi kira syutia hakoi ke yeng kabali si kaban ong syukum no kaba pi paj ba pilate pilasaki bat kisah iben hiru tang nagadau bali si ipa jungi bahe yemnang banyat banyeng ban bam bandi hari hadin pat abang ilai syam hadin pat pa pi paj ba pilabo jing duai abadu blelas ngap bat nagaling pa jong maheru ila persyang pan ya jak takal tiga pada yu belai las ngap baru belai lale ki kamba ya kan ki yeng kesam bada shisha ublai lokerku ki jan kinap ke skol ka yeng kesam pat kandi pat kadai sakoi pat ka bacing keman ka ba lisi omla pan motor hamba ubahe markhamat ambat ikong napo Canada iba jirap na kapor syakapori para kasih jongi ki bisyam hala ke jong jing syam bat ngej papi hiru paj ba pem poi motor ya ka pakum kani parlok khobli shibon khobli share jar ngo bersapet kani ke video kan pen keman nomor khabri bahe mo pipet na disa nga Pere. pipet ang kandir ru